Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiralun pohaba memandung burung drone. Nyo kadulom abuci ni bak video nyo, abuci dikena bahas kesalah sidro pengkhianat yang paling pengkhianat di muka bumi Aceh. Nakeh ke situ apet yang pun toh teman situ apet nakeh si Malik Mahmud Al-Haidar. Nyan si Malik Mahmud haram jadah palih bajeng laknat ijakrung yan. Urang poh wali jihan. Nyan Malik Mahmud urang poh wali. Bener tu pula urang drone. Nyan Malik Mahmud Zaini Abdullah karya zaman. Aleh nyan si Zakir Manaf. Si Zakir Manaf. Nyan awak nyan ketua pet bui tuha. Ase tuha pet nyan awak nyan urang poh Tengku Hasan Muhammad ditiro Tengku Ciram dua. Nyan dalam videonya khusus tok ke awak tuha pet yang pelelun perah. Yang pelelun tenak, yang pelelun caci maki, yang pelelun lawan nakeh perti ase-ase si tuha pet. Yang funtat ulay ya. Yang wali nanggro toh wali nanggro toh. Yang wali nanggro si Malik Mahmud haram jadah laknat tilah bajeng Madura nyan. Nyan urung penget bangsa Aceh, urung penget don Syiram dua. Nyan bener tepu si Malik Mahmud Al-Haidar haram jadah laknat tilah nyan. Nakeh urung pelikut perjuangan indatu tu nyan. Nyan si Malik akhirnya ni jih kon keturunan Aceh Syiram dua. Nyolun perah bak drone. Kon asli keturunan Aceh binatang nyan. Nyan binatang palih Malik Mahmud. Si Malik Mahmud yang ulai nyan Malik Marmud padahal. Hana cocok Malik Mahmud akhirnya. Nyan ji wajib darah bangsa Aceh. Nyan binatang haram jadah nyan di Europe ini berukon. Di Europe golong pernah ji di Aceh dan hana mu ditoh pih perjuangan Aceh pakibanka. Namun ji sena enak ji dijak Aceh dideh kedeh Aceh dijak sapat do dia cok mudame dengan pengkhianat yang kaluh poh bangsa Aceh. Maka urang do nu Syiram tuah berteguh-teguh bak memilih kalinya. Berteguh-teguh bak memilih. Nyan Malik Mahmud Syiram tuah pat mentong menyono temu saya munafik nyan halu darah binatang Malik Mahmud nyan. Halu detat darah Malik Mahmud Syiram tuah. Bunuh petih demi Allah lun pegahnya wajud. Cukup berat halu darah si Malik Mahmud asih nyan. Nepoh kedih asih nyan. Nepoh nu timbak. Nepoh menyoji nu timbak binatang tuhannya si Malik Mahmud nyan. Yang khusus ke binatangnya lun pegau video segai. Kuno kalon jih ohna hebat. Jih siro warga Europe pun na rencana yak cok lun kena dah. Yang ke binatangnya lun pertebit video ke Malik Mahmud. Si Malik Mahmud anu bajeng haram jadah. Bijeh Belanda, ia boh Belanda, mah gasa lun pegah. Memang jih urang poh bangsa. Kurang menan kol le ni bak gasa. Menyotau ngon parang bak takun hambo laju. Meninggal urang drone yang poh Syiram tuah. Fahla Allah bi kurang drone. Nyan si Malik Mahmud nyan. Nyan urang penghancur akidah bangsa Aceh yang puntat. Nyan asalnya. Oleh nyan diajak masyarakat Aceh, diajak ulama Aceh untuk diperluh generasi Aceh. Nyan benar depu Syiram tuah. Nyan si Malik Mahmud haram jadah binatang laknat tilah nyan. Harum ji tinggal di bumi Aceh. Harum binatang nyan tinggal di bumi Aceh. Nelit kedih binatang nyan. Si Malik Mahmud nelit Syiram tuah. Bek yon bak nelit si Malik Mahmud haram jadah laknat tilah Madura nyan. Yang ji hasilnya ni deh pak ji. Di Singapura ji raya. Di Singapura ji raya. Ji raya di Singapura dia dikula di Singapura si. Yang binatangnya. Baik nepeke binatangnya ji urang Aceh hatili kon. Si Malik Mahmud nyan kon dasar ji. Urang asli Aceh ji kon. Nyan lun perah Syiram tuah becut ba urang drone. Menyojut. Si Malik Mahmud nyan nunjuk rasa kedih binatangnya baik le tinggal di Aceh. Baik nepetren ji ke wali nanggro. Baik nepetren ji nelit di bumi Aceh. Harum binatang tubuhnya, tubuh si Malik Mahmud nyan harum tinggal di bumi Aceh. Hana keterimong oleh Allah. Tanuh Aceh, tanuh Aulia. Baik sembarangan yak mencuca le urang drone menancit ulama-ulama suhu.
Baik tan lembu cuca nang ro Acehnya. Karena yang pemerdeka Aceh nak bijih-bijih ulama, bijih-bijih ulama, bijih-bijih raja yang pemerdeka Aceh. Baik nak harap merdeka Aceh ba urang Europe. Baik nak harap. Ana pergi yang melumpur urang Europe deh, yang pu ya petimang bong, ya yok draw deh ba PBB. Pu ya yok draw PBB. Pu nak kemajuan. Menyona behoi no sama-sama tak wo. Tak pejuang nang roh hai urang di PBB deh, yang kadong yang kaya putih belah untung deh ba PBB. Menyona behe. Tajak wo sama-sama tak bila nang roh. Tak pekong hukum pada Allah. Nah behe, abu si siap pajan mentong menyoba urang Europe ka siap. Blow senjata gedro baik jak mendahoh buat masyarakat Aceh. Baik jak kolek peng buat masyarakat Aceh untuk jak blow senjata. Nyam segai yang pelik. Baik jak bi habar mengat ke bangsa Aceh. Menyo Aceh hana menjalak merdeka. Baik jak baik sampai dikeli bangsa Aceh tiba rekok tu. Nyokoli tiba rekok tu ka. Ike ka meribaya mungkuh ka kuping rekok. Menang ka kalun pegah. Meribaya mungkuh ka lumping rekok pi hana lungkun tiba rekok tu. Memang apa dah kun yang pemerdeka Acehnya nak para anu bijih ulama olehnya keturunan raja yang pemerdeka Aceh ceram tua. Baik tak nak dengar ia kayat musang awak Europe di pu asnawi ali arif fadilah nyojehnya apa ya dengar ia kayat musang mendumba banyak. Nyo busi pegawai yang di Kanada yang benci le urang drone nyo kelu. Abusi urang gasin. Si penghina ulama suhu laknatillah berhala Pancasila. Nak bengeh? Bengeh kun kau uci baik ya kun kedua orang si. Yang bukan kun ke kedua orang si nya gah galak tu. Menyo bengeh kelut. Okey kaji menan menyo hai seram tu. Terima kasih beri dat. Assalamualaikum.